a more safe, just, and prosperous tomorrow. Yet we are woefully off track in meeting the Sustainable Development Goals, the only comprehensive blueprint that was designed to offer ambitious targeted solutions to address the converging challenges of our time. At the 2023 SDG Summit, world leaders acknowledged this reality and pledged to accelerate progress across all SDGs, including by tackling environmental issues. Pele ba mahatshe ba dumelane fa go kgothalesega ga tikologo mo go bakiwang ke di-plastic le di-chemical go gomagometsa boitekanelo jwa tikologo, mme ba dumelana ga go tlhokega molao o tsepameng go laola dilo tseo. Bathami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Mokwaledi mo lephateng la ditlhaletsanyo dikitso le maranyana re Pontsho Puso Itsile a re puso ya lefatshe leno e tlhomile kwa pele go beeletsa le go tlhabolola dipatlisiso ka go thusa ka madi ba ba nang le kgatlhego ya go dira dipatlisiso. Re Puso Itsile o tlhalositse seo kwa tshimolosong ya lenaneo le le tla itebaganyang le go thusa mogama wa dipatlisiso ka madi. Go boletse mang boitshwarelo o rulagantse pego eo. Go tswa bogologolong dipatlisiso mo nagaeng di ne di eteletswe pele ke baitsanape ba ba tswang kwa ntle. Selo se mokwaledi mo lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane a tlhalositswe fa se ne se sa thuse ka gope mo tswelelopeleng ya lefatshe leno. Ke ka jaana puso e tsereng tshwetso ya go beeletsa mo go thaboleng dipatlisiso go goga itshulelo. We've been putting resources into this, but now we are actively putting a lot of resources into generating knowledge for the economy, because we believe that economies that grow, economies that develop, and economies that generate long-term employment for their people, economies that generate IPs, economies that generate technologies. And you come up with technologies and IPs from research. So as an economy, as a country, we want to start focusing on this area just so that we diversify our economy. This one that we are launching, it's mainly government driven. We are inviting the private sector to be part of it. The reason we are inviting them is because the results that come out of the research should benefit everyone, and more especially growing the economy of the country. How the economy grows is when the private sector makes profit. Go kaelwa gape fa go le botlhokwa go sireletsa dikitso tsa tlhago jaaka baitsanape ba dipatlisiso ba tabo ba dira dipatlisiso tsa bone. Where two or more communities own the same knowledge in the same territory but created differently, we can be able to protect that knowledge. Like some of them are in Namibia, some are in South Africa, in Botswana. So the law allows that even if you own the knowledge in different communities, you can register it and have it protected. Lephata leo le tla fa motswana mongwe le mongwe segolobogolo banana sebaka le dithuso go dira dipatlisiso tseo, mme bomme le bone ba sa togelwe kwa morago. It's a requirement that women scientists, researchers be part of it. We are saying that it should be multidisciplinary, not only people from one discipline, but such that when the results come out, they are already tested in a way. Go ikopela dithuso tse tsa madi mo go simologileng kgwedi ya Ferikgong le 17 mo ngwaga e tla wela kgwedi ya Mopito e le 12. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Lekgotla la Botswana Exporters and Manufacturers Association le rotloeditswe go fetola dikakanyo tsa bone fa ba dira dithoto ka go simolola go leba mebaraka e bulegileng kwa ntle ga lefatshe leno. Mo thutopuisanong e neng e tshwerwe mo Gaborone ke lekoko le le rumilweng go anamisa maitlamo a ga tautona a go dira dilo ka tsela e pharoganyo la mindset change, ba bema ba tlhaloseditswe fa Botswana e ka nna itsholelo e kwa godimo fa ka kgona go dira dithoto tse di phadisanang kwa mebarakeng e kwa ntle. Re file Motube wa bega.
Mohama wa madirelo wa ditoka yo fa ona le bokgoni jo bo kwa godimo go tsamaisa le go godisa itsholelo gore ka ngwaga wa 2036 Botswana ba kgona go atlega mo tirong ya ipeileng kwa pele seo se ka diragala fa dikgwebo tse di mo mohameng o di ka fetola ka fa ba dirang dilo ka teng ba amogana dikitso le metlhale go godisa dithoto tse di dirilweng mono gore di kgatlhe mebaraka ya mafatshe. The reset agenda priorities which are intended to accelerate the economic transformation are aligned with the mandate of BEMA, because BEMA's responsibility basically is to first of all manufacture and then export. BEMA now comes in as a key player of ensuring that we have an economy that is growing as a result of manufacturing. Botswana Exporters and Manufacturers Association, its sole mandate is focused on the manufacturing and the export side of business in Botswana. And our lofty dream is to see Botswana industrialized. Go gateletswe botlhokwa jwa thuto mo setšhabeng le go tla ka lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. We have taken a deliberate decision to just focus on manufacturing our core product and outsource other services to other industries. I would say the opportunities are there. It's just a question of one marketing themselves and what product or service they offer. My company is called Zila Investments. We actually run several businesses under this company. One of our major business line is producing chemicals. Loko a Botswana Exporters and Manufacturers Association le bana ba tlhalosa ba sa kgone go gola jaaka ba eletsa ntateng ya dithoto dingwe tse di tsenang mo lefatsheng leno di tshwana le tse ba di dirang selo se se helelang se dira gore ba se bone theko e nametsang. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Le khotla le tlhomilweng go etela pele mafelo a hapegileng a boramelelo jwa ditlhabololo mo lefatsheng leno SEZA le ntse le tsere loeto go tlhodumela mafelo ao morago ga go etela toropo ya Francistown moitsanape wa tsa dipatlisiso tsa itsholelo wa lekgotla leo re Gazali Makopola o supile fa toropo eo e le pinagare ya itsholelo ya lefatshe la Botswana. Faith Ditete Kapego. Toropo ya bobedi ya lehatshe leno ya Francistown ke boremelelo ja meepo le tsamaiso dithoto go nna sone se ikokotelo segolo sa mono le maikemisetso a lekgotla la SEZA ebile e lone e gokaganya mahelo mangwe a thomilweng go nna boremelelo ja itsholelo mo lehatsheng leno. The Special Economic Zone of Francistown is meant to be the one that brings all the special economic zones together as our go-to-market special economic zone. This zone has been strategically placed high linting. You realize what within its 200-kilometer radius, we've got several mines. Renale Orapa, Renale Letlhakane, we've got Damsa, we've got Lekosua. Also, we are along the A3. The A3 goes all the way to Kazungula and through to North Africa, where we've got your DRC, we've got other areas, Central Africa, and all those areas. The intent ya yone ke gore re kgone go reach a point where as a country we are able to produce and export our equipment, our material to such areas. We also have the rail on the other side, which also serves as the same purpose. Lekgotla la SEZA le tsweletse ka maiteko a go buisana le babeeletsi go thusa go akaretsa beng gae go nna le seabe mo dikganyeng tsa go hetha itsholelo. One thing that we focus on mainly is to ensure that the citizens become a key player in the development of the zones themselves through the cluster initiative. We are currently talking to a number of interested investors who have shown interest in all our special economic zones, and we believe in some weeks or just a few months some of the major decisions and milestones will be announced to the nation. Lekgotla le mo nakong eno le tsweletse sente mo maitamong a lone a go thabolola mahelo a ka thusang go godisa itsholelo ya lehatshe leno. Faith DTT, BTV News, Francistown. Lenaneo la Dreams mo Botswana le tokafaditse matshelo a bana ba basetsana le bomme ba feta sekete kwa kgaolong ya Bobirwa.
basetsana bao ba kwetse bontlhabongwe jwa madi a dithuso a fetang 1 billion pula go tswa kwa lefatsheng la Amerika. Seo se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la Amerika mono Re Howard Van Franken mo leeto la neng a ile go lekola ka fa lenaneo leo le tsweletseng ka teng kwa bobonong. Karabo Molusi ka dintlha. Basetsana ba le 1980 ba mo lenaneong la Dreams monongwaga mo kgaolong ya Bobirwa le le tla tsayang dikgwedi di le fa gare ga borataro le bofera bongwe e le tswelelo pele morago ga go ntsha dialogane di le 1680 ngogola ba ba ungwetsweng ba ntshitse bopaki ka lenaneo leo. Gompienana ke tshwere qualifications tse thusa ile gore ke di ka ntsenyetsa madi mme hela o ka lebela gore ke salang ka ke feitse form 5 but ke ithobogile ke ke le ya mother ke mangwe ka hirang ya mother ke mo ka tsayeng ya mother but ha ke ntse ke ithuta dilo mo botsholong ke ntse ke ruta le bone banyana le go mo le nebe go nka gore ka so se bolelang banyana le wena se ka go aga le motho. After ke join Dreams be ba motivate through the mentorship lessons gore ke kgone go ikemela ke lwele ditoro tsa me ke se ka lla go thuse ke le ka gore isa di-funds gore ke kgone go duela research project gore ke kgone go graduate gore afterwards ke kgona go proceed ka dithuto tsa me ka ira MBA. I've been very impressed with what I've seen. I think you see a lot of hard work, a lot of ingenuity, a lot of creativity. This is unleashing the human spirit so that people can build their own futures, build their own lives. That's what we're trying to do. This is a catalyst program. Botswana has many characteristics that are similar to the United States. Unfortunately, some of those are negative, like gender-based violence. We have that problem in the United States. We also find it here. I know the President, the First Lady have spoken very, very passionately about this. And the United States is trying to help. Ka lenaneo la Dreams mo Bobirwa basetsana ba le 16 ba simolotse kgwebo ya tshingwana ya merogo kwa Tsetsejwe. Bangwe ba itemogetse bokgoni jwa bone mme ba tsena mo dikgwebong tse di akaretsang tsa go intlafatsa le go apa boroto fa bangwe ba bone ditiro mo madirelong a mo gae. We have seen our community working collaboratively with us to provide opportunities for these girls. Ministry of Youth, they're very, very comprehensive and very, very assisting us in terms of youth development fund for youth to apply. And also some of them have applied for small stock. Lenaneo le ga le tlogele kwa morago ngwana wa mosimane ba le 45 ba mo lenaneong la dikgwedi tse 3 go tsena tse 4 la go baaga go nna borre ba motia ba batla emang kgatlhanong le kgokgontsho ya bong le go ipabalela kgatlhanong le mogare wa HIV. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Moitseanape wa itsholelo kwa Standard Chartered Bank Re Emmanuel Kwapong a re banka eo e beile ponelopele ya seelo sa kgolo ya itsholelo ya Botswana go na 3.9% mo ngwageng ono morago ga pego ya kgaoganyo ya madi a setšhaba. Banka ya Standard Chartered e ne rulagantse dipuisano le babega dikgang mo Gaborone go abelana le bone ka ditshekatsheko tsa gore itsholelo ya Botswana e tla gola jang monongwaga. Tsholofelo Tombale wa bega. Diponelopele tsa kgolo ya Botswana di ne tsa fokodiwa ditshekatsheko di sena go supa fa letseno la madi a tswa mo ditaimaneng le fokotsegile ka ntlha ya go wela tlase ga itsholelo ya mafatshe. Ka jaana lefatshe leno le santse le ikagile thata ka dipoelo tsa ditaimane. Le fa go ntse jalo, banka ya Standard Chartered e tlhalosa fa itsholelo e tla gola ka bofefo ka jaana kgaoganyo ya madi a setšhaba e tla rudisa itsholelo mo mehameng e e harologaneng. We obviously were expecting fairly loose fiscal policy to be implemented. Botswana does have a long history of counter-cyclical fiscal policy. So in times where the diamond sector is not looking good, the government uses the public sector engine, public spending engine to support growth. And this was the case that when we're coming into the year. However, I must admit that we've been surprised by the extent of stimulus in the package, and that has in part contributed to our growth upgrade. Moitseanape yo o tswelela a tlhalosa fa theko ya ditaemane e tokafetse segolo jwang kwa ditshupong tsa tsone le ntswa mmaraka o santse o sa iketla. Still on the diamond sector, we have seen the fair cycle sale from the bears being quite encouraging. The question is, does that momentum hold on or does that soften? It's too early to tell. There's still a high degree of uncertainty. But even there are risks to the diamond outlook. We do know that the G7 is looking to implement
some diamond verification and certification measures, and that could have some implications for the diamond industry here in Botswana. Re kwa pong a re kgaganyo ya madi e tla kgona go itebaganya le go laola koketsego le phokotsego ya ditlhwatlhwa tsa dithoto mo lefatsheng leno. Increased government spending could add to some inflationary pressures, but more importantly, as I've talked about, we have a non-consensus oil view. We do see risks from higher oil prices, and that could also add to inflation risk. On the other hand, we know that the fiscal policy intent is quite expansionary and that should support growth. So from a monetary policy perspective, we have now revised our monetary policy views. We do not see the Bank of Botswana cutting interest rates any longer. Initially, we had expected 50 basis points of cuts, but that was before the budget. Jaaka kgaganyo ya madi a setšhaba e dirilwe ebile e tloga e tsena mo tirisong ka kgwedi ya Moranang, banka ya Standard Chartered ya re e solofela fa e tla tswela setšhaba mosola ka go tlhama ditiro tse dišwa le go simolodisa ditlhabololo tse di tla godisang itsholelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Kampani ya difofane ya MEC kwa Maung e gwebang ka go fofisetsa bajanala kwa mafelong a tshwanang Okavango Delta le Nyanti le Sevuti ya re e thapile batswana ka dipalo tse dintsi go fofisa difofane. Boeteledipele jwa komponi eo bona ba bua gore ke maiteko a bone gore go godisa dikitso tsa batswang mo mohameng o. A re utlwe Anthony Tlhogang. Kampani ya MEC e na le dingwaga di le 25 entse e gweba ka mesepele ya go isa bojanala kwa mafelong a harologaneng segolo jang kwa makgobokgobong a tumileng thata a Okavango. Lentswe go ne go tlwaelesegile mo ngwageng tsa maloba gore batswana ba ne ba sa kgathegele mohama o thata. Gompieno seo se hetogile ka jaana kampani e tsile ka mananeo a go rotloetsa banana go fofisa difofane ba sena go oketsa dipalo tsa difofane tsa bone go tswa mo go e le nngwe e ba simolotseng ka one go nna tse di 20. But now we have started a program called multi-crew operations so that we can be able to absorb low-hour pilots. Like they'll be coming in with a fresh 200 hours as core pilots. When they get enough hours to get into command, we upgrade them into command. It's a new program that we have started because we wanted to build some capacity as we realized that these young pilots, there's no way now they can build that kind of capacity because a lot of people are transitioning from piston aircraft to more advanced aircraft. So this is one of the initiatives that we are doing so that we're able to absorb pilots who are young from the school. Mo bananeng ba setseng ba filwe sebaka sa go fofisa difofane tse ba supa fa ditirelo e le tsa maemo a ntlha ebile le dikakgolo tse ba di fiwang ke badirisi ba difofane tsa bone ke tse di ba nontsha moko go tswelela ba bereka ka natla. MEC has quite a number of aircrafts, and it's one of the biggest and busiest air charter companies Southern Africa, and it has allowed more and more Botswana pilots get inducted in this safari charter world Kakwano Maung, and it has helped quite a number of Botswana pilots who have finished Kodikolong to come grow with the company and also growth for themselves. I was an instructor, flight instructor at 2 aviation training organizations. I was doing training private pilots and commercial pilots. But now I'm here, I'm interacting with clients each and every day, interacting with passengers each and every single day. So before, you're just me in the aircraft and the student or trainee pilot. So but now I get to deal with passengers, different personalities, different everything just different aside, dealing with passengers. Mo dingweng tsa ditiro tsa go busetsa mo setšhabeng se ba direlang mo go sone, company e tshwaragane le lekalana la HRDC go thusa banana ba ba feditseng lekwalo la botlhano go bona ditirelo tsa dikolo tse dikgolwane tse di ba batlelang tsela ya go tsweledisa dithuto kwa dikolong tsa ithutelo ditiro. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Tla ke di be khutlo gone fa ke Stella Mankge wa tsa metshameko Edwin Mashakgom go bega.
ke go leboge Joy mothuetso tse tla tshiphuthulotse diphuka letse tse phailela madume go lona ka lerato ke re a re gate re gatoga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko ke di masha khomo metsonetsare le go tla Botswana Table Tennis Association le ta tshegetsa kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Open Championships 2024 ka matlhatso mono ga boroni go ya ka manamisa mafoko wa lekgotla la BTTA tsegofatso malepa ipakanyo ya kgaisano e tsweletse sentle go tshegetsa kgaisano ya ntlha ya ngwago ono fela lekgotla leo le batshameki ba tla dirisa kgaisano e go ipaakanyetsa kgaisano e tona e tlang ya African Youth Championships e tla tshegetswang ke lefatshe leno ka kgwedi ya July. Prize money tsa rona di emeana for the senior women and men singles category. Champion o tsa jalo madi a kana ka 2000 pula. Finalist a tsa jalo ya lo madi a kana ka 1000 pula. Ha the semi-finalist ba tsa jalo 700 pula in the senior men and women category. On the junior category, in the under 15 boys and girls, number 1 o tsa jalo madi a kana ka 1000 pula. Number 2 a tsa jalo madi a kana ka 600 pula. The total prize value ya this tournament is 13,200 ilona madi a gore a go winner in this championship. We have a new clause we had introduced in this year's competitions. A minimum of 32 players per category will qualify for the full prize money. Otherwise, only finalists will qualify for the prize money. In the event a minimum of 32 players is not met. Gore ka bukushane ra gore re nne le tournament e leng gore the full prize money ya go winner. O tshwanetse re be rena le batshameki ba le 32 ba leng gore ba register tse go tshameka tournament. Go sa nneng jalo re sa kgone go bona batshameki ba le 32 ba register tse tournament mo category nngwe le nngwe go ra gore ba feng ke bone hela ba leng gore ba te ba tsa jalo the prize money. Company ya 10 Star Holding e rotloeditse lekgotla la Botswana Table Tennis Association ka lefelo le le tla tshegetsa metshameko ya dikgaisano tsa banana tsa kgaolo ya Afrika tsa monongwaga. Dikgaisano tseo di tla tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le 15 go tsena e le 21 mo toropong kgolo Gaborone a re utlwe kgomotso sefako ka dintlha. Morago go rola jaaka ba tshegetsa kgaisano ya African Youth Championship ngogola lekgotla la Botswana Table Tennis Association le ntse le kgaogelwa ke mpetšhane go baakanyetsa kgaisano eo. Maiteko ao a BTTA ga ita se foletse jaaka ba kgonne gore bolola bangwe ba ba rutietse ba botlhokwa go ba thusa ka dingwe tsa ditsompelo tse di botlhokwa gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntlha. We are looking forward for the event and we know it is going to boost our economy and and it is coming at the right time in July after the beginning of the financial year, which we are hoping that we will also improve our infrastructure in terms of roads maintenance and city illumination, which we already started and we are doing as we speak. We are currently engaged in city upkeep. Maybe if you move around, you will see that we are also doing vegetation control. We are cleaning our streets, our roads, which is our mandate as the city. And we are hopeful that by July there will be a massive improvement. He has always been very, very supportive of this game. And now what we're also seeing is that Star has also chipped in, and according to their venue, which is free of charge, and it's a great work, it's an indirect sponsorship also, and they're also going hand in hand with Phoenix and all the other organizations along with the City Council to promote the game. Yes, we have come a long way, but there's a much longer way to go. Mo godimo ga mo go rulaganya lenaneo la dikgaisano le go anamisa metshameko ko mafelong a farologaneng gore tshologelo e kgatise go go nna bonolo ka BTTA ya go tshwarela dikgaisano tseo kwa mmolong wa Game City mono Gaborone ko University ya Botho fa Ave Maria e tla thusa ka Moroko. Hilwe grant ke ba ITTF Africa. May at the same time our biggest challenge in the venue. So for now re khonne go bona venue. We are looking for other sponsors ba le gore ba going to come on board ba re thusa ka di operational costs tse le gore ke tsone tsa go tsenya team mo campaign, ke tsone tsa gore LOC e khone go na le di meeting and other logistics on ground tse di ka re thusang le go baakanya le tsone tsa bo branding jalo ke tsone tse leng gore re sentse re sales ko marago ka tsone. Mme we are anticipating gore o tare before May e be re khonne tse leng gore re tsone re di dira.
go solofetse batshameki ba ka tshwarela 130 go tswa mo mafatsheng a le 34 go tla go phadisana mo kgaisano eo e gape e tabong e dirisiwa go ipatala phata kwa Dakar 2026 Youth Olympics tse di tabong di tshegeditswe ke lefatshe la Senegal. Go motso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o letse a fentse tikologo ya boraro ya kgaisano ya Abu Dhabi Challenge ya sekgala sa dikilomitara di le 163 mo nakong ya 3 hours 36 minutes. Se ke phitlhelelo e kgolo ya mopagami yo tumileng ka leina la Kalahari Ferrari morago ga gore a fetse tikologo ya ntlha mo maemong a borataro mme a fetsa mo go a boraro mo tikologong ya bobedi. Konrad Dobrowski o feditse mo maemong a bobedi fa Jean-Lop Lipen a wetse mo go a boraro. Kgaisano e tla bokhutlong ka matlhatso. End of stage 3, and yeah, today was a really good stage. Lots of wet dunes in the morning, so I could see the lines from Aaron and the guys opening this morning, so made it a little easier for me. And then yeah, about kilometer 100 at refuel, we all grouped together and then just rode together all the way back to the bivouac. So yeah, all in all, it was a good day. I had a lot of fun and feeling good on the bike, feeling comfortable, and looking forward to the last 2 days. Arsala tso bobe tsena go ya bongwe di be khutlo go nefa ta ke le bogetse lo kgaitse dia ke sentle mo o neng a rona sentle bontle ka puo ye diatla je masha go mo tso tsobeng je le phepa jo imothibi o tla be a bua go ta go garla jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelo sa mosima se bonwa tshi yo thata tshela botlhano le fa re tlhano ga kologelo gore sepe fela se o se dirang sena le sabe mo bokamosong jwa gago so tolanzo bereka ka bonatla bonokopila le botswerere ke le rata lotlhe bokala. From the first tree planted in 2020, the first and biggest horticultural project in the country, to the first consignment for export.